Yes, alright, welcome back. Bienvenue ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV wahisemo neza mu nkuru zacu z'urukundo. Uyu munsi ngufitiye inkuru y'urukundo rwa Kim Kardashian ndetse na Kanye West. Urukundo rero rwa Kim Kardashian ni rumwe mu nkuru zikomeye z'urukundo muri Hollywood rwatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2012 nyuma y'uko Kim Kardashian atandukanye na Chris Harris. Kanye West rero na Kim Kardashian ubundi bari bamaze igihe bari inshuti zisanzwe, ariko urukundo rwabo ruza gukomera ubwo bahuriraga i Paris cyangwa se Paris mu Bufaransa. Kim Kardashian yavukiye i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1980. Akaba azwi cyane nk'umunyamideli, umukinnyi wa filimi n'umucuruzi. Kanye West we yavukiye Atlanta muri Georgia mu 1977. Akaba umuhanzi w'icyamamare, umwanditsi w'indirimbo, umushoramari ndetse akaba n'umuproducer ukomeye cyane. Mu mwaka w'2014 barashyingiranwe mu birori bikomeye byabereye i Florence mu Butaliyani. Mu mwaka wakurikiyeho rero bagiye bagirana ibihe byiza, bakorana imishinga y'ubucuruzi ndetse bagirana n'abana 4 aribo North, Saint, Chicago ndetse na Pisalmi akaba ari we rero twafata nka bucura baga Kanye West ndetse na Kim Kardashian, kubera ko uyu munsi nyine ntago bakiri kumwe. Nyamara nyine n'ubwo urukundo rwabo rwatangiye kugira ibibazo bitewe n'imyitwarire ya Kanye West, cyane cyane ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe no gutangaza amagambo ateye impagarara. Mu mwaka w'2021 Kim Kardashian yatanze gatanya avuga ko batari bagishoboye kumvikana. Nyuma yo gutandukana bagiye bagirana ibibazo bijyanye no kurera abana babo, aho Kim Kardashian yageragezaga kubarinda imyitwarire idasanzwe ya papa wabo ariwe Kanye West. Urukundo rwabo rwagaragaje uburyo nyine ibyamamare bishobora kugirana ubuzima bw'urukundo bugoye bitewe nyine n'ubwamamare bwabo, ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'igitutu cy'itangazamakuru. Nubwo batandukanye, Kim na Kanye West baracyakomeje kugira uruhare mu buzima bw'abana babo, nubwo Kim Kardashian ahora agaragaza yuko nyine agomba kurinda abana be imyitwarire ya papa wabo. Kanye West, umuraperi ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uhora uvugisha abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'udukoryo twinshi agenda akora, inkuru nyinshi agenda creating nyine zigenda zigaruka hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Murabizi ko kuri ubu ngubu ari kumwe n'uwitwa Console, bahora nyine bagaragara mu itangazamakuru bakora ibintu bifatwa nk'ibitangaza ku isi ya rurema. Kanye West rero muri yangagira imyitwarire idahwitse, cyane cyane iyo ahuye n'abana be cyangwa se iyo ari kuganira na Kim Kardashian ku bijyanye n'ingingo yo guhura n'abana be cyangwa se kwita nyine ku bana babo. Mu nkuru zizakurikiraho mu byo twita short biography, ndashaka kukuzanira uwo twita Kim Kardashian personally, nkanakuzanira Kanye West personally, kugira ngo ubundi umenye ngo aba bantu ku giti cya buri umwe ni bantu ki. Yes, akaba rero ari inkuru y'urukundo rw'uyu nguyu twita Kim Kardashian ndetse na Kanye West, ariko mu buryo buvunaguye, kubera yuko abangaba bagiranye urukundo rushyushye cyane, urukundo rwanyeganyije inkingi z'uyu mubumbe dutuyeho, rukaza kurangira rubaye amashara. Ariko rwose ugiye kuvuga inkuru y'aba bombi wakwandika igitabo gifite amapaje nka 800. Thank you so much ladies and gentlemen, The Mic Radio ndetse na TV warakoze kuduhitamo. Followinga imbuga zacu zose hirya no hino kuri murandasi dukoresha Bosca Butura, tugira tubicano yitwa The Mic Radio na TV, ushobora gukora subscribe. I love you so much ladies and gentlemen. It is the same place, the same house and the same vibes. Stay in touch. Stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya. Hasta la vista. Bye. Welcome back to The Mic Radio na TV. The Mic Radio na TV. Subscribe.